Hello, gagayam. Kumusta kayo manan? Naimbag nga oras yung amin nga labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikabs at masong saan napod no nagan tintay drama. Ngamsakbay na makablaawa mampay the Remedios Orpillas Surita from Alcala, Cagayan Valley. Laureta family iti Barangay Salpad, San Nicolas, Pangasinan. Ken Co family from Alfranco. Kastoy man di ko na ni kabsat masong. Dir man ang biyanang, aday di inaram ko babalasang, dua idi tinaram ko. Tano asino ti mo na ang mga klon kanyak isutikal laysak, kinun ko nak itinakam ko. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nay, papanam masong. Kat kasi ti sigod, inakagaram nanang. Nay, dua mo't asabong dayta nakaparabaw di talamisaan. Isagot mo dayta dua asabong itiar ma'am. Saan? Dua babalasang ti pangtudak ka dagito asabong nanang. Anya? Dua ti armam? Ay nagloko kan. May salaang ti armam Ada ka kastan. Adda nanang, siyak dayta. May mayat no dua ti armain. Tano bastidon nak ti maysa. Adda pa'y tay maysa. Kumporme no asino kadakwada ti mangayat kanyak. Ibatik pa'y tamay sa asabong. Numalpasa ka banger, sublyak to dayta. Tasarong karak magtay maysa nanang. Agar aramid ka. May salaang ti armam Di mo paggigiddanan. Una umpay ti maysa. Tano di nakakayat, isublat mo mo di maysa. Saan Didak ka di isuro. Taamok tar aramidak nanang. Awan ti rumswa aparikot. Namnamaan nyo dayta. Sabong parakin ka, Aysa. Agyaman nak, masong. Sumrak ka. Ay, agyaman ak, Aysa. Nagpintas mat dayto asabongan. Ngam inton maminsan, di kan aggastos para iti sabong laeng. May mayat pa'y siguro no prutas, wano nateng ti pangigatangam, kapakairanudan pa'y. Dayto'y sabong kat malaylay laeng. Sayang. Ha? Sige, bayam. Taintun maminsan, dakkel to asan dya ti gatangag. Aywen, kasanungay, adda ka di matlanam namak. Aklo na nakadeng. Ay, narigat kag dardara sudos masong. Nang runakit ado ti makitkitak ajak magustuhan. Ha? Makitkitam nga? Ti panagbisbisyom Kanayon kamot amapan makiininom kan makisugan. Pasaray lumabas ka dito'y balay anak kaigpil iti manok apagpalot. Ha? Apay, di mo kayo tikas tangar aramidag, Aysa? Manjak Uray asino mat siguro a babae. Talaga maupay no kasta ti makitkita na iti lalaki nga agar-aram kan kuana. Ay, ngam no ikatagdag ita abisok. Kaya tanak. Wan dakkel tinamnamam kanyak. No, agbalbaliw kan. Idyam amin abisyom. Makitkitak pa iti panagsunsunal mo iti istorno ko. Uray la iparwar mo pa iti agong mo ti asok ti sunal mo no ko. Diyak ngamin kayat ti makaasawa iti agatrungrung masong. Isa ang maawatan na kuma. No talaga ngay ayatan na. Ikatumdag ita abisyom. Tadyak kayat. O anya. Maikarim ang maikat mo dagita abisyong masong? Ikarigatak, Aysa. Paraken ka. San abiglaan Anya? Inutag Wan, tinapatag, maikat mo. Ni Aysa? Wano to'y arak? Arak? Wano ni Aysa? Ay. Nay, masaong. Anyat kukuam. Buti mo ti arak kan akin ladawan dayta di talamisaan. Nay, ladawan mo ni Aysa dayta nga armam. Pagpilpilyak nga rod to'y bagay. No anyat pilyon na kadagita nanang. No kabailak nga tanga iwaksi ti arak. Anya? Ti kayat ngamin ni Aysa. Kat ikatagdag iti bisyok nanang. Kat padpadasak to'y bagay.
Kurang mo day tayong parabaw mo di talamisaan apag pilpilyam. Kurang mo't iti manok kapag palot. Madi ano paggigiddanak nanang? Ininot mo't Sagay sapay laang, nanang. Naimbag na oras mo, Lerma. Sabong para kang ka. Pasensyakan, ta medyo nalaylay basit. Tawan kamot ngamin idikalman. Adda ka nun na panam. Imay ka kanungarod idikalman masong. Ngam nairanama ngamin nga da na panak. Ala, sumra ka. Agyaman Lerma. Ala, yeg mo dagita sabong te parabaw ko pala di talamisaan. Makanla ko mga minti ginatang maun, ta meriendaan ta. Uno saan karne taluto kapag sangwan ta. Ha? Ala, intun maminsan, Lerma. I love you talaga, Lerma. Kaano nga aklonan nak? Adamag na damag ko. Dua kami kanu mangararmam. Pudno aya. Ha? Oo ay. Aklonan. Ngam saan mo siguro apa ng loko ti kasta, Lerma? Ngamin, awan pa'y matnubyak kada kayo. Tawan pa'y nangaklon kanyak. Kan may sa, agal-alanganan akin ni Aisa. Taadumot ti kondisyon na. Anya? Agasan ta pa ikat nga amin na bisok ngay. Kasla nagdakkel ti maksay kanyak no kasta ti aramidag. Naimbagken ka, tawan kondisyon mo, Lerma. Ay, wen No kaya mo, suportaran ka kay di pa'y kadagiti bisyom. Ha? No kaya mo, regalwan ka pa iti pang palot a manok. Anya? Agpasaw? Wan, apay di mo nakita dagiti tarakan ko di talikod ti balay. Pasig apang palo dagi jay. Tarakan ko dagi jay. Ilaklakok ngam no si kay regalok. Ay na, ay kat, aklunan lak nga rodan, Lerma. No aklunan ka, di mo nga tarmunan ni Aisa. Saan na? Adda ka nga rodan. Sikan at asawaag no aklunan lak. Idi pa'y lako mga aklunan ka ngam. Kastama nga mintindanon da kanyak. Asan la ka no asyak tararmam. No aklunan lak, sarda nga ako na isa. Sikan, ti pamaysak. Sige nga ron, aklunan kan. Ta saan ka mo't anarigat nga ayatan ta, gwapo ka. Kandi ka madanagan. Sana kakas ka ni ay sa alapdan na ka nga agbisyo. Sa baliak, suportaran ka kay Dipay. Ano kaya mo? Ay na, nagmayatan. Sige nga rog, datan, Lerma. Ayos na nang. Nay, abay, anyat pa karagsaka, masong. Abdan na nga klon kanyak nanang, ni Lerma. Lerma nga, jetong itira. Ninanang mo, di yung ka di sasawon di kasta. Tung itira nga ibagbagayo mo. Kawamag, nabisyo mo't at talaga day jay ababay. Sana balen Tinapatag, suportado kanyak nanang. Sana kas kini Aisa, nga ipasardeng na amin na bisok. Oho, nagrigat tigas jay. Naimbag ni Lerma Tanakunana pa'y asuportaran nak. Ada pa nga rin intid na manok ko. Day jay man impagod ko jay po unti arimando nanang. Ha? Suportado kan ka at apadam anabisyaw. Oran niya ditan, basta kinawatan kami, mayat. No siyak, mas kayat ko ni Aisa ngam day ja alerma. No da kayo ngam siyak, nilerma ti kayat ko. Ta saan apakipot? Saan akas kinaaysa apakipot? Nagado kondisyon na. Nakamakamo ka. Basta siyak, mas kayat ko kuman ni Aisa nga agbalin a manugang ta na umba ang babae. Nasingpait. Nilerma ti agbalin ang manugang yun nanang. Lipatan yun day nga Aisa. Nung kasta, sinardengamon nga arman ni Aisa, insan masaw. Huwan insan, tapakipot mo. Imununan ni Lerma ng aklon kanyak. Isuan ni Lerma tinagasat. Kat mabalin nga rod nga armanan ani Aisa, tas sinardengamon matang. Ha? Katwa na. Saan mo ta problema dahi takit insan? Da kayo tagbagay. Tagpada kayo nga awan bisyo na insan. Siguro, no armam ni Aisa. Aklunin na kadagos, tawan bisyom. Kasta nga minti sapsapulan na itimay sa alalaki, gayt. Kaya't na nga ta,
Kat sa anak mo't agwapo kasing ka insan. Kat padasam lata insan. Awan mo't pakibiyanga kiti dayja babain. Taniler maitan ti ayan ti atensyon ko. Diskarte mo daydan insan. At dabisitam, ay sa anak ko. Sarungkara na kakano ni Edmond, akasinsin ni Masong. Day, yapay, di mo ko na ay napampanunutong pala day di ang Masong. Kaya nay, adan nubya na. Naku na ngamin, ang nakasagana ng agbalbaliw para kanyak. Ngam addamot sa balinan. Di na siguro kabailan nga ramidin ti kondisyon mo kinkwana. Iso aday pada na anabisyo, ti inarim na. Baybayaan mo day di tao. Tasan kayo nga agbagay? Kaya't kukuman ni Masong nagbalbaliw tatang. Ngam addamot gayam sa balinan. Lipate mo. Need mo latan ti entertainer. Naimbag pa dita kasinsin na tanagagat ka na singpag. Awan biso na. Tatang, Ala, rumor kan dito silid mo. Takababain no pagurayam iti mabayag. Inkasangwan ni Edmond. Anya, ikasar mong tinubyam. Kawam mo urnong mon sa Masong. Ada urnong ni lermananang. Anya, jay nubyam ti paggastusam ay di ka lagbain. Iso mo tinagdisno daw. Imbagak ngamin ngawang kwartak. Anya, Agsaga na kayo. Tadumanon tayo iti kabiitan a panawin nanang. ay nadali jay kwarta pagkasarta ko Mamasong. Anya? Apay lerma? Nadisgrasya, naabak. Naabak iti. Naabak iti pusta Na- Iso di ta pala makapagkasara. Ang magdun natalatan no kaya mo. Kat, no kaya mo, dituyan balay ti pagnadanta, tawang magkadwak ditoy. Sige nga rod lerma. Sikati makam mo. Aywan, adalakad ko ita. In kami kumamakipalot. Ilaban ko man di inregalom amanok kanyak. May kawan sayang. Nawan ko malakad ko, sumurutak kumangam. Naira na mga min nga dalabam mimot. Ha? Laban nyo iti. Iti palot mo lang, Oh. Dumayo kami iti sa bali a lugar. Idayo mi dagiti manok ko. Aya. Sapay ko mga rod ta mga bakta. Wun, at iti kwarta pagpustam, Ay, na- Das day ta? Ha? Ay, maado da ito yun, lerma. Ay na, agyaman na ka. Sa anak nga agbabawi, anang aram ken ka. Basta lalaingam, tapno mga habak ka. Wala lerma, agtriple da ito akwarta no sumangpetak. Nana, da kayo kumati may isang nga sponsor nga alaan mi inton agkasar kami kini Edmond. Ay, no kasta. Inaklon mo ni Edmond balasang ko. Wan nana, tanapas nakmat nga agaram kanyak. Ay, wan. Awan makunak iti day ka anakak. Nagagat ka na singpert. Awan pa'y bisyo na. Dayta tinangayatakkan ko na nana. Ay, kamayat nga rod ano kasta. Talagang agbagay kayaw. O sige, kayat ko tagbalin ani inang yaw. Agyamanak nana. Kat, kumusta matan ni Masong? Aday je balay tinubyan na ijay dangag na ed. Di man nagaw-awid dito yan. Bisin sa ngamin unay nana. Ay, wen Bising agbisbisyaw. No kasta, nagtultuloy ti pa nagbisbisyo na. Wen isulat ta aramid na. Takasanaw, agpadadamot iti asawa na. Agpadadaan na bisyaw. Anya? Dayta ti pagsapulan da, ti panagsugsugal da. No mga bakda ada kwartada. Ngam no maabak da ay kaawang kwartada. Ngam kanayon sama ngamin ti panangabak da. Wen kano nga rod. Angam oray pay. Diyak kanunong antikas jay ngar aramiden da. Kunak no agbalbali wan dya anak ko. Ngamay na. Kimaro mo taramid na. Kumusta nga insan? Kastoy, naragsak insan. Siga nga, kumusta ti dandanin mga sawa? Naragsak mo tayo insan. Da kayo ay. Apay di kayo pala agkasal. Saan mi na masango da ita? Busy kami niti pagkwartaan mi. Matumot ka nun titarakan mo amanaw. Wala. Kat no napalaulawan iti manok di balay mi. Mahilig mo ngamin di asawa kiti manok.
Iso nagpadaan min Sa anak nga agbabawi ang nangarang kinkwana insan. Ngamin, agkaalaan kami. Kat numanipod nagdin na kami, kat di kang pulos nagapapa. Aya, kit talaga nga rod, ada kayo tinaikaray para iti tunggal may sa insan. Wan siguro insan. Da kami siguro timako na a perfect couple insan. Lakay, umayda ka no gatangan ng dagiti tarakan ta ababoy inton bigat. Kasta yang, nasayaan nga raw. Tapno madispos tamot amin ang kat gumatang tamanan iti at ado atarakanin ta. Wan lakay, naku na ti bayer ano maminsan. Nainayunan ta kano ti taraknan ta, takurang tilakot ta. Sige, awan problema iti dayta. O reg tarakan ta iti manaw, basta gatangan ta. Wan, regular a customer ta dagi jayan lakay. Iso asigurado daytan. Akin lugan iti nakaparada dita sango ti balayaw, kaka? Ay, lugan dahil sa kin Edmond kaka. Ay, imbag man. Nakagatang dan iti lugan da. Wada, taday, kasapulan da ba iti lugan ay tapagbunag da iti lako da atarakan da. Aya, ay nanaimbag da pay. May mayat madlat biyag di anak mo ta nakaasawa iti baklang. Anya abak nang. Awanan atay lugan da. Nailako dan. Kita ron sapay madagitay lako da aman manok apang palaut. Awanan. Nailako da aminan. Yan hapay ngay. Kano agkaraabak da matan iti sugal. Nagpadaan da sugador. Iso nga awan maururnong da. Anya? Iso ang napimpintas nga amang tibiyag da ay sa ken Edmond. Tawan Apolos, bisyo da. Ada problema bakit? Anya day tamasong. Nakautang ak. Kat problema no anyat pagbayad ko. Anya, api ngamin ngay mutang kan o nam na mapagbayad mo. Among mga wan makukwarta kon. Takanayon mo tipan nakaabak kon. Oras siyak nga rod. Apay ngay. Agpadatamot na kanayon ang maabak. Problemam day tan amasong. Mind your own problem itan. Naglukom. Nagbaliw talagang day ta alerma. Manipod awan makukwartamin. Simmabali mo't ugalinan. Awan mo't pakibyangan na kanyakon. Sana mabalin. Masapul ang makapanunot akiti pamuspusan. Tapno makabayad akiti utang ko. Mangkita kiti mabalin ko nga ilako dito'y balay. Nagkuna nga ilakom dagiti appliances diti balay. Apay, sikatigim matang kadagijay. Sorry, Lerma. Dahil talat na panunot ko na pamuspusan. Di nakmad ngamin tulungan nga agiremedyo iti kwarta. Kat, ayan tinaglakwam. Imbayad ko na iti utang ko. Anya? Nagawan maababain mon? Aglako ka iti saan makukwa? Kukwata mo't dagijayan at agasawa tagat nga rod. Wan, ngam santa pa nagkasar. Isong awan pakibiyangam kadagiti kagawaak diti balay, nawatam! Iso ni Masong, titaglo. Pudno gayam anataer. Ne, at damot kadwa masimang put Lerma. Wan, ingkagdigos, kalpasan nagpalis ka Masong. Ha? Apay? At dapapanan nyo kan ni titaglo. Ala, darasam. Kuyugam, tadyak masangot imang kuyog kan kwa na. Ing kayo ag-shopping. I-shoppingan na kay di gamit mo, apay di mo kayat. Anya? Mabit man lang, nana. Apay asimrek tayo dito hotel. Anyat kuwan tayo dito, eh. Idagasta dagiti gamit ko. Rumwartan to no madamdama. Ala, sumrakan. Tagi na latabit. Sa tarumwar no madamdama. Kukwa, mabit lang. Urayan ka ni Jerwar. Umay kakit din. Apay, saan ngayon baga ni Lerma ti may papan iti utang na? At da utang na kanya. Katsika, timbayad na kanya. Anya?
Ditakan! Nagloko pa tayo dyan, Lerma. Tila aramidan na. Ang subli ka dito, oy! Oh, karting aktirumar dito. Masapol ama itarayak day taabakal. Tila aramidam, Lerma. Apay ngay apagbayad na kiti utang mo. Kinlakom tu pa dagiti kagawa ka di mo yung pakpakada kanyak. Iso ngay naramid kumatikas jay Ganapay ngay tarayam, kasanon ngay jay utang ko. Alayo kung dagiti kawis ko, tagawid akon. Pumanaw akon dito balay mo. Siyak mo't ipagbaybayan mo. Makamu ka Awan na sakit bakrang ko. Total na umaak malakang kan. Anya? Ngamne, di ka kundi impake Di kag balin nga graraman masong. Tay di may ka nagnagditi balay, awan na pulos awit mabadom. Ginatang ko amin na badom, laglagi pam dayta. Simangpet ka dito nga ima-ima. Isa pumanaw ka nga rod nga ima-ima matlaang. Anya? Kat pangusaram matlaang ngay karagiti badaw. Kat panglalaki mat dagijay. Baybayam lang. Tanoadan tumanan boyfriend ko, ipausar kunto kang kwana. Anya? Kat, nagsina kayo nga rodan. Una lang. Saan kami anaragsak idawan makukortamin? Ay, haan niya nga ron ngay. No saan kayon anaragsakit itunggal may sa. Awan mabalain. Nagdarasudusak idinanang. Kamali, ti pinili ka babae. Di pada ka na biso ti pinili. Ay, wag nga roda No inaramid mo kumati kondisyon ni ay saken ka, nga agbalbaliw kan. Naragsak ka kumaitan. Nagbalbaliw ka kuman. Wan nga ron nanang. Awan gayam tinasayaat nga itden ti bisyo. Ay, wan pudno dayta. Angam saan pa'y anala daw ti amin, anak ko. Adda pa'y gundaway mo nga agbalbaliw. Inkarigatak tinagbalbaliw, pinilit ko tibagik anang iwaksi kadagiti agrurutap abisyok, tadyak kaya tagnanayon nga awan na pinta sa turong tibiyag na. Inka gumaak tinagsapul iti permanente at trabahok, kaya't kaasinanay kat kumat dagiti bisyok. Kat ita adan sa bali anobyak kat nasingpet abalasang, kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastan, tigayim mo, masong. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello everyone, naimbag nga oras yung manan. Kapadasan ni Cubs at Gemma sa napudnoanagan ti may drama itangam sakbay na. Shoutout mampay kada Nida Nievera sita Hong Kong, Andrew Viernes, Marieta Sakiwat ken ni Roselia. Kastimanti ko na ni Cubs at Gemma. Dirman ang biyanang, adda paglaingak nga ramidan, ti umutang. Nakairuamak ngaminan ti kasta. Dandanin na utangak sa amin na nakakabagyan kan kakalugara. Ket no saan ka makabayad, siyak pa'y tadaganas na nga agungat. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Alan kasinsin Rayma, pautangan nakmuton bayadak tumulaang, promise. At dapay mo nga rod utang mo kanyak, insan Gemma. Agbayad ka pa'y nga umuna sakan tumanan pa utangan. Ay na, parehas mo dayta. Nayunam ki din di utang ko. Igulpik ta bayadan, promise. Ay, kasanuatan. Ungtanak nila kay kuno kisayak di iduldulin mi akwarta. Kat, apa ibagam ngamen? Di mo ibagbaga Isikreto, Rayma. Sige na, maasi ka kumama kanya kun Awan igatang ko iti kanan men. Naibusan ti bagas me. Awan si daan me. Awan pa'y kape men. Pasensya kan. Ngam limag asutlat maitid ko ken ka, Gemma. Sapay la ko mata maawatan na. Kari ka mangamin akaring agbayad ka. Ngam awan mo't na ititid mo. Uray sa nga ribo la ko ma. Ha? Adtoy. Ala umuntoy limag asut. Umdas mo't siguro daytan nga igatang mo iti bagas kan si daan nyo. Ala,
Yag mo nga rodan. No syaklat at da kwarta na. Jak imutan, dagitawanan. Iwaras ko ti kwarta, kadagiti marigriga. Naglukon. Madipay tinakam na anangawat itilimagas na. Una yun day ta, Jem. Nagpintas na lugan tinagsardang dita batong da insan, Rayma. Asino nga tatakin lugan dita, amantay lakay. Diyak mo Gayam da siguro, wano am mo da, wano kabagyan da. No kabagyan da, di kabagyak matan. Kasinsin ko nga ro di da. Gatuan siguro Ay na, nagbak nang matakin lugan ditan. Nagsilap, kan modelo ti lugan na. Asino nga taya? Ay na, in kalamagan atap numapnag ka. Madamdama basitan eh, kasangsang pa na. Kababain mo't numapana kada Agust dita. Insan Rayma! Ay, may kan bagi. Ay, unay kan insan Jem. Mangkig-kig-tut ka mo. Ay, pasensya ka no si Mreka latan di tiri daw ti kusina yung insan. Madama mo ti pa naglutom. Ay na, nagimas mo talutlutwemon, nagbanglo insan. Wen, tailutwak man di kasangsangpot asa nga ilimi insan. Apay, asino nga min di bisita yung insan? Nagpintas di lugan na. Bayaw ko. Kabsat nila kay ko. Ay, asino nga'y abayaw mo? Jay aday ja brown. Wen, iso. Simangputdan nga agasawa. Umay dalag bakasyon. Ngam adda ginatang daalote dita saan unay nga adayo. Iso ti umay na pasyaran. Di magas dito'y balay. Ay, imbag man. Ay, pala talaga dagiti adu ti kwartana. Kat, inikan na kay ti pasarabo madulyar. Si kakit dimot. Dolyar nga ibagbagamot. Awan. Aping awang ngay. Ita kailangan nagkita. Awan itad na. Dawatam Mabainak. Dinto pa'y dawatan di asawa kakabsat na. Siyak tulaki din. Ay kababain insan. Sa dino ay abanda tayan tinagatang daalote insan. Di talaang asideg. Jay abay tiloti da katuganga. Ay, asidig magayam. Ay, umayak to mamatan eh, maburi nga di tabalay insan. Pukawan nak to mapangkayon niya. Umayak mamanta kita mamadyaluti ginatang na. Sige, pukawan kanto insan. Di ka lagbain sumurot-surot. Pasalsali ka lai jay. Saan da kamat nga am mo? Nga apaya sumurot-surot ka. Makiam amuak ka. Awan mo problema iti da itata friendly akmat. Amok ti makibagay ti sabali a taong. Imbes nga glaba ka. Tanay na ornungan ti murang ta. Sa nga bantay manan. Ay na, saan pa nga schedule ti panaglaba kita? Merkules, ti schedule kong aglaba, lakay. Ay, si kagayam ti ibagbaga ti kasinsin ko abayaw na, sir. Ay, siya gayam ni Gemma. Kasinsin ko ti ipag mo. Nice meeting you, Gemma. Kastamot ka da kayo, sir. Da kayo gayam ti nakagatang iti day ti alute, sir. Di nakawagan iti, sir. Mangrumyulat ako man. Ay, wala nga rod, Mang Romeo. Damag ko akagap-gapuyo ka no jay abroad. Wen. Nakabakasyon na kiti makabulan. Agsubyak tumutlaeng kalpasan ti bakasyon ka. Kasta iya. Kaano nga umay kayo man nandito, Mang Romeo. Ay, mabalin na katangdana ang agdalos di tiluti, ano kaya iyaw? Kauna. Kung nangarod nga agpasapula kiti kapsat ko iti agdalos ditaw. Ay, syakon, Mang Romeo. Nagagatak ngagdalos. Sige man nga raw daday. Ang mabalintag balay, sir. Ikaro kiti pa nagdalos ko ti balya ka kwarta. Kasapulak ngamin. Masik ako makanyak, sir. Ay, stay, Mang Romeo. Sana balit na kasinsin ko ni ipag mo. Manuangay ti balya maaday. Ay, no mabalin na ka di uray 5,000 ta. Ikaro ngagdalos. Sige nga raw. Kontratan ti pamayanta.
Basta dalusam amin ti Loti May, kan imulam na iti insangpod ko asidlings, ta itid kon ti tangdan mo. O sige, Mang Romeo, ariglado! No kasta, di mawaten ititangdan na, bayaw? Uwan mo ti pag. Intan ko latan ata kaasi mo. Nagpakpakasi nga may nakasapulan na ti kwarta. Kat, anya tulagan nyo, bayaw? Dalusan natin tero alute kan imula na dagitin sangpet ko asidlings ti prutas. Kaano kano amang rugi ngay, bayaw? Madamamat ten ti panagdalos na itay. Di mo nakita aya ipag. Ha? Ay, kasta aya. Diyak na si puta na. Kat nasaya at nga rod ano nagdalusan. Makamukay nga ruda na niya ta agpasyunadak manay. Tanay, ado pa iti si kasuwag kay Jibalay. No kasta, pimanawon jay bayaw mo, insan? Wanjema. Kat nalpas mo, jay daldalusam. Saan pa ya? Naglawa. Malpas ko ka na gusto jayain. Ininutak oret a kontrata mo. Kaano nga rod manin nga agdalus ka ngay? Kinton mawaya anak manan, insan? Karibriban mon sa manang Jema. Kan pinatidog mo man ta kurimatmat mon. Kan ure dagiti akukom pinasilpuan manan. Kawan atan nabayagan na jak pinasilpuan na gitoy. Pasilpo ka pasilpo. Di ta ti papanan dagiti utangan makwarta niya. Ututangang ngamot. Tangdan ko na ito ka ni Mang Romeo. Kahit nalpas mo nga rodan tay kontratam. Naimula mo, nagijay impamula dakin ka. Nagrigat. Nagtangkan di daga pagmulaan. Ituloy dan tumatan na. Anya, nagluko kan. Naalam mo di bayan mo ngam kastati bagam. No kaya mo disikan ti mangilepas. Nagrigat. Naglawa jay lutida. Mabanugak, lugi. Nagluko kan. Di mo kumapay nga rod inala ti tangdan mo ano masadot ka gayam amang ubra. Kintad da nga rodan. Isublimpay laang. Awanan. Nakimusan na dya kwarta. Nagluko mat da ang kasinsin kon. Apay ngay adi na ituloy tar aramiden na. Na minsan mat la nagdalos. Alaray ma, bayam ta siya kung timang ituloy iti trabaho na. Kababain mo't ka ni bayaw mo. Siyak ti mabain iti kasi nga aramidan di kasinsin mo, ipag. Una yun da ang babae. Kat singiram to nga rod kan kwa na titangdan mon bayaw. Ay na, awanan Pinagmaat nanti kwarta binali na. Hello, Nana. Naimbag nga oras mo. Kastamot kan ka, balasang ko. Sikatay ka barbaro ababaw ng dante bilinan niya. Wag. Siyak nga raw, balasang ko. Ay, nice meeting you, Nana. Antik gayam nanti bilin. Agkasinsinda ka ni nanang ko. Isu nga antik. Kana nakagayam. Nakita kan ija story din na minsan. Ngamjak among antim ti amok. Aywan, adda ni antik? Ay, awam mo't. Adda na panan na. Adda dinarayan na akasar. Ay, kasta aya? Nana, bumolo da mampay ti sangaribom. Taitad ko na madamdama. Adda nga mintay bulbuludak ka na anting ang awang maghayam. Itad ko malaang no itad na ti bulbuludak, Nana. Alan adda nga min bayadak nga order ko kanam na maagja itad ni anting aw tutangag. Ay, sigurado ka atan ay. Ururno nga ti sweldo kapag gatang ko iti agas ko, balasang ka. Wala na, di kay madanagan. Sa anak mga ulbon, no inkarek, talagang aramidan. Lukasta, imutang kan kadaya Jema ansing. Wan, manang. Kunana mo't abayadan na apaman nga itad mo ti utangan na kan ka. Ay nagloko mat daya ababain. Wan puno, mangibagbaga iti kwarta kanyak. Ngam igignurak, tadda pa'y latay sigod nga utang na kanyak. Diyak ko mapautangan nun, ngam nangala mo gayam kan ka. Iso abayadak latan ti inted mo asang haribo.
Inayon ko iti utang na kanyak. Ay, jakmet amo nga dagayam sigud nga utang naken ka manang. Sorry ah. Wan, okay lang. Ngam inton maminsan amang ibagamanan iti kwarta kan ka. Di mon ikan, wan. Wen, manang. Grabe nga ro day akasinsin ko, auntie. Nautangan na tayo amin ng akakabagyan kan kaaruba na. Ita, dagiti matan sa nga ili ti utangan na. Wan nga rod. Ay, apay mo't da di babae. Saan nga ta mabain iti kas di nga aramidan na? Saan siguro auntie? Nairuam na nga minan ti kas di nga aramidan na. Nagagat mo't di asawa na. Imposible nga kurkurang da. Kat awan mo't anak da. Jay pagpapapintas na ti paggasgastusan na auntie. Kitaan nyo Kani, kunamlan mang opisina iti kas ding itsuraan na. At dapay kat atiw na nga asawa ti baknang. Ay, kat nakabayad kan. Saan pa'y nga rod, auntie? Jakmat masingir, taagungot mat no singir. Isupay kit di ti adaganas na nga agungot. Uray siyak nga rod. Uray agpaunal ako ngam awan mo't. Sapay medyo dakkel agatad ti utang na kanyak. Saan laada tayo tinakautangan na, auntie? Amin akaaruba tayo. Napinda na nga inutangan. Ultimo bisita, utangan na. Al-altitan na ida. Makikayim kampay idi. Ngam sabali ti pinsar na. Utangan na ida. Kalpasan na. Saan ngagbayad? Ay, no saan ngagnakam da dya akasinsin mo. Amangan no makasarak to iti pagbabawyan na. Un nga rod ngam no magipitak. Talaga apilitak asingir na. Tanagbannugan mimit nga agasawa di inutang na. Wana, karbangan tayo timang singir kan kwa na. Tautang mo't na ijay. Saan mo't adinawat. Inutang na. Kasano nga Gemma? Manabulan ang tintad ko ken ka pawayway. Ngam di ka matlaong may agbayadan. Nagananakan jay utang mo kanyak. Umayak to ka din na makabayad no da kwartak tata. Sana mabalain ti kasta. Agbayad kan tanay, aganakan jay asawak. No apay mga mina nga sa asawa ka pa'y lang kalakay kan. Ha? Ay, anya nga ita, dadala ka nga rin paggastusa maon. Kan amangan no kwarta lati kayat day dya babae kan ka. Tamo na mga min ngagpapautang kayo. Ay, awan bibiyang mo ditan. Jay utang mo lang ti panunutang. Agbayad kan tanay kasapulak ti kwarta. Awang nga road. Paruta madagiti bukaw tayo sa tipagbayad ko no kaya mao. Ay, di ka gararamid si Kajima. Pastre ka na. Ni- Sana ka pumanaw ditaw, yaging ka din akbayadan. No kasapula na maturugak di ti balayaw, aramida. Anya? Oh my kat ngaminan aya, Jema. Di ka lagbain iti kastangar aramidam. Inuwaras mo ti utang mo. Kung di utang ka nga awan mo't gayang pagbayad mo. Kanya mabalin ko nga'y, awang nga road. Jeba, umayak man. Nantibilin. May sama day nga ikit ko. Sumaningir. Imbaga lang aron nga wampay kwartak. Nan, tagpupuka man lang dita sila dun. Ibagam nga wana ka. Ay, makaamo ka, Jema. Problemam daytan. Uri ag naedda di ti balayan amang bantay kan ka, awan bibiyang kaon. Dayta ti ganabang. Awan pa ya talaga, ante. Uran anwa kawan talaga. Kastalata ka na yun ti bagbagamon. Di ka mangarod aggunay ngagdiskitar. Agtrabaho ka, tapno da pangalaam iti pagbayad mo. Awan mangarod master ka na trabaho, ante. Siyak ngay, kasano akaon. Jak pumanaw aging gaadrin akbayadan. Ay, awan pa ya talaga, tata. Ay, pasensya kayo ka din. Agpakpakaasak kada kayo. Insan, umayak mo ito nagsingir. Takasapulan mi at talagang ti kwarta nga inutang mo. May saka mo, Rayma! Imbaga lang aron nga wang kwarta ko, ngam dagulit kayo. Parutan nyo amin ti bukaw, tayo pagbayad kaw. Anya? Nagdarom kayo. Awang bibiyang ko. Anyat mabalin ko ngay kawang nga rod. Ada pagpaarjud mo, yung awan pagbayad mo. Grabe magtikas na nga aramid mo. Anya nga rod ti aramidan tayo, Jema.
Kano ti talaga pa nagbayad mo? Ibagam tipit sa kanal daw. Into no may atawon. Tagsapulak pa iti panggadak. Tapno da pagbayad ko kada kayo. Amante, aglumunga ka. No daw may agsingir, ibagam nga awanak. Ibagam anapanak nagtrabaho. Kahit agkulkulong kalatan, aging gatinggana. Kawanan kapilitan marengrengak, isong aglemengak. Isarama ka na yung tiri daw tanan daw may, sanda ka makita dito unag tibalay. Agtaraya kadagos iti silid tanan daw may. Makamo ka, awan bibiyang ko ditan. Ta ma-stress akla nga mang panunot iti raramidam. Ang no kayat mo, mapan kan iti kabakiran, ta ijay ti paglimengam. Ta sigurado, awan makakita kan ka ijay. Anyat ko kay jay ngay, kana sino ko makadwak. Duata kuyugan nak. Ay, makakadkadwa. Ado ti atap nga animal akadwa mi jay. Kayat mo, tay tulod ka. Manja mo itanyaga pungay. Dito yan unag ti paglabaak lakay, tapno makalabaak latta. Makamo ka. Ni, Ha? adda kalaban! Ay, mapana kong dita silid! Ay, anyamat ang nagitatatao. Mangigkigtot damat. Nagpardas man ang ti panagtibayok. Ay, nagnerbiusak manan. Oh. Anyat sang sangitam, Gemma. Agnerbiusak mo da kanayonan nga oray awang gapgapuna lakay. Mabutbutungak pa'y. Anya? Kastoy ko ka dinitag na nayon. Di pa naglamlamang ko. Kastamot ti kayat mo. Ti aglamang. Kung naman, tadyak ibagbagat ti kaadam ni ti balay. Diyak kayatan ti kastoy lakay. Numakangagak na iti mangipok kawi tinagan ko. Agtibayo akadagusan. Agnerbiusak. Mabutbuto nga kakanayonan. Kahit, anya taramidin ta. Isaldak sapay lang ti basti tatawid ko. Taiso ti pagbayad ko iti naiwaras nga utang ko. Anya? Kasanon no di mo masaka. Sayang Agtrabaho aka. No ada masubra iti kwarta pang isaldak. Aramatag nga agapla iti trabaho. Diyak kaya ti kasto iti agnanayon. Mataya kiti nervyos. Pasaray agtagtagay na pakpayan iti sana na pintas. Kaslaak mabangbangungot ang kanayon. Alang aron, makamo ka. Pasensya ka, ngam awan mo't ngamin mabalin ka. Tapag biyag tamat ti matmatgadak. Pag nakmamraytan, hinton maminsan, di kan umutang. Uray ko maano, pag business mo na utangam. Hangam saan mo, tapag papintas mo lang. Sorry lakay Saanan maulit dagijay. Basta mabayadak ti utang ko, jak to umutangan. Sa apel ako mga rod, tamatakdaram tayo takarim. Ngala, tulungan ka sumapol iti mang salda iti tawid mo adaga. Insalda mi nga rod ti basit at tawid ko, ket binayadak amin nga utang ko. Kat iti nakabayadak nagaplayak para abroad, kat kasi na naka-abroadak mat, kat iniinotan nakaurno nga kiti pinangsakak mat lang itinsaldak at awid ko. Nagnakmak dayjay ngay naramid ko, isa jakon inulit ti mutang. Kat itag tintinulong kami ni ti asawa kamang manggad para iti masakbayan mi. Alakastan, tigayim mo, Gemma. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Hello gagayam, kumusta iti tunggal maysa? Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngagbuya ka nagdangag kadagiti drama may patpatangata nga manang biyanang kan biyag ti tao at drama. Ket salamat iti kanayo nakadayo. Sakbay man ti drama makablaawa mampay dagiti sumaganad. Da Nelson Bulido, kabayatan ti panagmulmula na iti sibuyas ni Aldo Tagi, Ivy Gutierrez kan Mark Jerome Rivera.
Manipod man nga rod kanikab sa tesa sa napod na nagan tintay drama kastuti ko nana. Dear man ang biyanang, naimbag nga oras mo. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag pimanawak iti lugar mi, kat nakipagnaedak iti balay ti ulitag ko. Iso na lang ang tanatayan ni uncle ko, isa ti asawa na ti kabalay kon. Nabayag ang nakipagnaedak kadakwada, iso kasla dadakkel kumutten nida. Siyak tay babae a super arte. Sa anak met asigod anarte. Ngam idin nakanobyo akita da kwarta na nagbalinak meten anarte. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Anti Mare, ada kumadawat nga pabor kanyayo. Anya day tate sa balasang ko. Amok nga nasingpat ka. Agpada kayo iti daddy uncle ko nga asawam nga nasingpat. Iso nga amok nga maawatan nak ante kan. Siyempre, mapatganak siguro. Anya day taya. Kwa, tangay na bayagak matan nga makiiyan kanya yo ante. Kathanak matan nga sabsabali kanya yon. Kasla anak dak matan, di ba? Un ate sa. Adda nga minjay na ibaga idi ni uncle idi na biyag pailaang. Ano kayat ko kano ti agipatakder iti balay konto kat mabalin ka namat itabakante nga pa sa tilo-tiyo. Ay katuan awan problema dita. Ngam apay, addan aya pagbalay mo. Owen ante, adan, tajay boyfriend ko ti bahala ita. Anya, Iso nga no mayat kayo nga ito ti pagpatakdaran me, rugian men. panagkunak, nasaysaya at no agkasar kayo pa'y nga umuna, Tessa. Ay, maudi ka no mati kasar ante. Ay, pasensya kan balasang ko, Saan ko maamasasair tiriknam? Ngamjak mapatgantikid daw mo. Aging gaadi kay pa'y nagkasar itinopyo. Ay, sige nga rod ante. Ayos lang matkait di. Apay ngamin nga ipilit mo nga ijay ti pagipatakderan tayo ti balay. Kat awan mo't dagam ijay, Tessa. Ada nga rod di imbaga ni uncle ko idi na biyag pailaang. Mabalin ka no ti agipatakder ijay no kayat ko. Ngam ko namat di asawa na nga ang kasarta pa'y ka no. Bay-bay amon, no di na kayat. At damat ka din nakita kalutay. Marang matawaran pa'y na jay. Ayan na nga data nga banda. Dito yung matla lugar. 5 minutos ti mapagna, manipod iji balayo ka dantim. Ay, mayat nga rod at asidag matlaang. Karubatan tumatlaang ni antik. Ay na, napintas to siguro ti pagbalinan ti Aramid Abalayo, Maritesa. Ay, uwan na amare. To istores. Kusina kan salas ije baba. Kat pasigmat nga kwarto ije nga to. Kan pa ikak to iti teres na. Ay, wow! Nagpintasan. Ay, naimbag ka pa At danton balayo kinilakay mo. Naimbag ata ni Alfonso tinatumpungak. Tano sa bali lang, Baka mangurkura nga sakpay lang ngaging ganatad ta. Naimbag ka pa Dakayon ton ti kapintasan iti balay dito'y lugar tayo. Haan mat. Ay, bagbaga pa kit din nila kaya ko nga pa kan iti swimming pool nga. Hanan ko nak tagastos lang. Aya, apay, anya trabaho nila kayo mo. Hindi iti komporme. Aya, ay na, nakaapapal ka mare. Napintasan ti biyag mo. Saan kan ang makipurpurdiya akas kada kami? Ay na, si kamat, gagangay na Katagbiro kamat ngamin itibak ng atap no pumentas matimbiyag mo nga kasla kanya. Ay na, baybay aman tabak nang. Uray saan abak nang, basta nasingpet kuma. Kan ayaten nak aginggat inggana. Ay sus, praktikal ang tibiyag tadtan. Urahan mo nga ayatan basta big time. Aklo nam kay din. Mapraktis mat ni ayat o no masursuro nga kunada. Tessa, honey, mapanakaon. Ay, agananad ka, hane. Agan-anad ka mo, tani. Kat kano ka manan nga agawid ngay. Intun lo may alawas manan, Aywan, ginatang ko amin na materialis ti Aramid Abaleta. Ilutwam to nagiti trabador, wan? Sure, hane. Kan, ato iti alawas mo. Ay, na, thank
you, Alfonso. Honey, I love you. I love you too, Tessa asawa. Magdamagak manen, Tessa. Kaano ti plano yu apa nagkasar iti nobyong balasang ko? Balay nga rod ka no, ti ununan mi nga aramidan, ante. Sumarunon to data kasar. Oray saan nga grande, Oray simple laeng. Ha? Anyat serbim nga kasar nga no simple laang. May mayat ano yung grande tapno hape. Kan may mayat no ada balay me. Numalpas te kasar me. Tapno lumasin kami nga dagdagusan. Ay, uwan, hangkayon nga aglutluton yan, te, taag pa dilibra kay ti kanan tayo. Kakaiso na nga ini kanak de boyfriend ko iti kwartak. Iso nga agpa-deliver tayo man iti kanan tayo. Hangkayon nga aglutluton niya. Ay katala, makaamu ka balasang ko. Lumabasak pa, Maritesa. Ne, papanamanan nga mare. Kat as usual, inakmanan makitangdan nga agdalos. Ay, naimbag lakit din ta. Nag-retire ako iti kasta nga trabaho. Uwan nga rod, naimbag ka pa Nakabanikas ka laangan dito yung paraangan nyo. Or-orayak ngamin jay impa-deliver ko nga makan. Iso ti ipakan ko kadagi jay trabaho. Kanan may matanakan ni Antek. Ante, ornongan nyo amin nga murang tayo ta umay aglaba ni Mariang. Apay. Katangda na ka. Hanga kayat gamin na Alfonso nga agbanban nugak. Iso nga ipalabak man nagidya murang tayo. Anya? Kakaiso na nga dahin tadya boyfriend ko nga pagtangdan ko nga aglaba. Saan mo't anarigat at trabaho ti aglaba, balasang ko? Imbes apanangdan mo, ornong Ay na ante, amok tar aramidak. Iso nga handak man nga isursuro. Anya pa lang ti or-orno nga kaya katadamatan balay me kani Alfonso. Kati agbalin nga anak yun to, Isa ganaan nyo. Nilakay kon ti makamuidtan. Iso ti agorno nga haan nga siyak. Anyat serbite itad na nga kwarta kanyak ngay no hang ko nga gastusan. Parparigatak kay din ti bagbagi kaon. Ante, tangay na alpas matanti balay me kani Alfonso. Agihan kami ijayan. Panawan na ko, Tessa. Hanga bale, ante, ta si daglang mati balay yung manipod ijay. Kan, haan yung matgamin nga kayat idi nga ito ti pagpatakdaran may ti balay. Ngamahan nga balin, baka pampanunutan niyo nga maditinakam ko. Haan, ante. Ti punto, kat nasaysaya at no agkasar kayo pa'y ko mga umuna. Uwan, ante. Sumarunong nga rudeta nga mapasamakan. Sapay masikukan. Kati somat. Igidan mento na dya kasarno pabunyagan mi dato ipas ngay ko nga ubiyang. Naimbag nga oras mo tisa. Naidakil mo tachamon. Uwan leta, dandan ni ak ngamin na ag-anak. Ay, iso mailagayam. Ay wan, umaya man naglako iti nateng. Mangkita kan iti gatangam. Agdudumaan nateng ti karga ti basket kaw. Adda pang pakbet. Adda pa'y bukal ti kardis di takan dadumapay. Ay, pasensya kan leta ngam ijay grocery ijay multi paggatgatang ako ni tinatang. Ha? May maya mala na ito ya, tapris ko. Kan nalalakapay. Ay, han, may maya ti jamol. Tamas presentable nga paggatangan ijay. Kan sigurado nga napintas tila ko da ijay. Nalatak nga mul ko naman. Iso nga sigurado nga quality amin nga lako da ijay. Ha? Iso nga pasensya kan niya, leta. Hanak nga gumatang itilakom. Hello, Maritesa. Umayak man naglako. Ni, aglaklako ka matan, Lloyda. Wen, tani, awan mo't pakipurdiyaanan. Iso nga aglako-lako akman kitdi. Anya nga'y matdagita lakom. Agduduma, adda sabon, kartib, sagaysay, kun adda pa'y gayam paypay. Di mo't mahilig kang agpaypay. Apag iso, tay paboritong akulor daytoy, violet. Bagbagay mo daytoy apaypay. Ay, hanak kon ngagpay-pay-pay. Ha? Ada nga minan aircon me. Iso nga hanak kon ngagpay-pay-pay.
Anya? Kahit o saram ano kasjay arumwar ka? Ay, damat portable fan nga usarak no kasya nga rumurak. Ha? Ay, talaga ang na-upgrade amin na gamit mo na, Tessa. Hanga pa nagpalastog ta, hangko nga ugalit agpalpalangguad. Ngam, ay, hamat gamin nga maliklik anti pa nagbaknang ko. Ha? Dahito nga rudwall clock di gatanga mo. Hanak nga agpalpalastog, kunak manan ngam kagat-gatang ko itirilok. Iso nga hangko ang kasapulan data. Agbalor ititin kay dati rilok. Dati man kitam. Wow! Nagpintas mat day ta arilon? Ay, imbag ka pa eh. Talaga aswertem ta nakatumpong ka iti big time nga asawa. Ado ate agkras kanya na, kanila kay ko. Ado dagiti agkamkamat kanya na. Ngam siyak ti type na, siyak ti pinili na, ta siyak kano lang ti love na. Ay na, nag-cute ti anak mo, Tessa. Nan, ubag man mat. Ay, Hana, agat lingat ka. Kadigdigos ta anak ko, ubam kay tin. Yung kapay matagdigos Ay, Baka nga may naguyak, no, makalang abi tinabang si kamot. Sa anak mo't anabang naglingotak labas Kanhan mo nga iyas asidig tangiwat mo itaro pati anak ko, Masang awam. Hangkan samat nga nagtutbras. Ay, una yan. Ala, yung kagdigos kit din. No, kayat mo nga maubat anak ko, agdigos kapay niya. Pasensya ka na, hanak nga agin aarte ngam para iti anak ko ti pampanunota. Uy, Tessa! Umay ka gumatang itilako! Ni, Leta! Adamatan pwesto may tiwagwagan ito'y sentro. O no, makitang tangdan kalaang. Sales lady ka ito'y. Abangan, di ni kabagis ko na ito ngam sinublat ko. Di na mangamin kaya atin. Umay kagpili ni tibado ti ubeng. Adutin nyo arrival abado ti maladaga ditaw. Igatangam dyan na mo. Ay, hangko nga pagbadoan iti wagwag dyan anak ko, Leta. Ni, napintas mo dagiti lakok. Brand new pa dagita daduma At dapat tag-price da na kita. Labam la dagita. Anan, brand new te, pabado kay dyan anak ko. Baka nga may nag-allergy no, wagwag te ibado na. Kalabam, oray malabaan data, wag lagta. Sige, mapanakunta ne. Baka agsangsangitan dyan ako ngayon, batik ka niya antek. Grabe nga ro tinagbaliwan da di agayim ko. Manipod na ki asawa iti adda mabalin na, Lita. Nalabos mo dahi di atisa. Kunang mo ilan nakaraman nga niyan. Karugay na pa'y ka dagiti wagwagalako kaon. Ay na, saan la dagiti lakom ti karugit na. Uray dagiti lakok. Liblib yan na laangan. Upgraded nga min aminin akagawaan na. Ay, sa bagay na pintas mga minje balaynan. Pati taraon na. In-upgrade nan. Saanin nga agsidsida iti saluyot kan okra. Wano anya pa'y anatang dita. Pasig akar ni ti sidsidaan na itan. Di na mo tinasaya at makan no kasta. Nagitinto pa'y daduma baba nang natang ti kaya da si daan. Un nga rod Di pa'y agluton tapasig a-deliver dagiti taraon na. Ay, anyan. Nala, biyag na makidi da ita. Narigat na biyangan. Tiladyak magustuhan, tagibasitan na dagiti lakok. Kadurman na mutang. Un nga rod kunang mutlan asino akabaknangan nun. Nagbaliwan anaming pinsan jay gayim ko. Tessa, kita ba si Ter Aramidem balasan ko? Makaliplipat kansan. Makaliplipat nga ibagbagayo matante. Wan at nagbalbaliw kamutan. Kunamutlan asino kan akabaknangan, Tessa. Ado ti mangibagbagaan nagbalbaliw ka kanon. Kadurman mo pa yun ti makistorya kadagiti kalukaran tayo. Asino mat ngamin ti hanga madurman. Nagbabangsit da. Handa pa nga agtututbras. Kukursing da. Handa nga agdigdigus. Kita ba si ti panagsasaumbalasan ko. Sana nasaya at ti kastangar aramidem. Paglastog mo mutan ti panagduras ti biyag mo. Sana kasta
Nasaysaya at matlaeng no agtalinaed ka na pakumbaba. Di ka agpalpalanggwad, tamaditi kasta. Ay na, awan bibiyang ko iti ibagada. Basta siya hanak agtaktakaw, hanak agkupkupit. Pagrigrigatan di asawak ti kwartame. Awan matisagsagasaan mi nga sabali nga tao. Asino kumadagita? Isudaya ti pakibagayak. No, handa nga kaya ti ugali, kaan laang. Awan bibiyang ko. Hanmat nga isuda ti mang pakpakan kanya. Isa, bakit? Agawid ka pa lang niya balay dantem. Dua kayo iti anak ta. Ni, apay nga pag-awidan na kay Jengay. Sumangpot kami na kita'y kakabangyak manipon abroad. Kan umay na kiti dadakkel ko. Anya ko mga inumay da. Mayat kay di ano adakid toy. Tapno mamamok matisuda. Iyam amukan tumat laeng. Awan ngamin pagturugan da. Ipausar ko ti silid ta. Tayo jay salas ti pagturugak. Anya? Akat umay ka nga ron mat ije balay da antek Datayon ti mapan ijay. Uy, sumarunwag to. Basta umuna kayo na mapanijay. Di kay pala umay dito yung Orayam ti text ko. No mabalin yun ti umay dito balay. Mabasak itay ijay balayo, Tessa. Kunam nga adu ti bisita yu akakabagyan ni Alfonso. Ngam awan mo't adu atao ijay. May samot la babae ti adda ijay. Padak abakot. Ni, ay, baka isunday jay na nang naante. Apay, di ka mapan ijay. Tapno maam-am mong mat jay katugangam. Di mon sapay nakitkita apulos. Ay, talaga nga haan Ta ada yung mat ngamin jay lugar da ante. Kating kakitaan Ay, urayak pa'y ati text ni Alfonso. Una na ngamin nga urayak ti signal na no mabalin kon ti mapan ijay unuhaan pa'y. Ne, apay masapul aya. Isumot ngamin ti imbaga na kanyak. Aya, ang madlaw abak ng jay inana sika. No inana day jay Napudaw kan nalukmag a babae. Di kulor ti buok na, kan nagado ti alahas na. Aya? Kaslamot dunya ti langana. Apay, talaga abak ng da Alfonso. Katuan ta nakapatakder kami nga ro diti balay me ante. Kat kaano nga'y ateksan na ka ni Alfonso. Wano data ti pumasyar ijay, tapno maam-amok mo't ti ina ti asawam. No ngay agungat na Alfonso. Awan pa'y matgamin text na no mabalin konti agawi di jay. Ay baybay am ta text na. Mapantakit di. Mga wita iti nating apasalubong ta ken prutas. Naimbag nga oras mo kabsat, o may kamiman. Ha? Sino kayo? Asawa ni Alfonso to'y kadwat. Kaanak ka. Di Tessa. Kan anak dato'y ubana. Ha? Asawa? Salawasaw kamat abak-bakatan. Ha? Anya nga asawa? Katno siya ti asawa ni Alfonso. Anya? Ni, Alfonso! Umay ka man ditoy! Alfonso, honey! Ibatan na, Alfonso! Kandi mo papanawon dagay at tao. Tasaan kami pa'y analpas! Hari, agparbang ka kuma. Anya ka kari. Pimanaw dalang arudan. Apay alinuko na, Alfonso! Hani, jak ay ayatan da dya babae. Si kati love ko. Nang nagmumad, si kati pinilik. Jack laing pagarup amay turad mo nga aramidan ti kastoy kanyak, Alfonso! Pakawanan na ko, Mari. Promise, sana na maulit na dyan. Si kati love ko. Si kati pakasarak. Pakawanan na ko, pangasim. awanan ba na dyan Alfonso? Inalilaw na kante. Ay, naklaatak mo't itinaduktalak balasang ko. Jak ninamnama akastoy ti mapasamak. Kasano kami ni anak ko ngayon, te? Ay, isumot laadi na ka maikasar. Tanda mo gayam asawa na. Diyan mo daramid akon. Mabayin akon nga rumarin to balay.
Ala, nadamag mo ti may papankan ni Tessa. Walita. Ala, asino ti mangi pagarup akas to iti pagtungpalan ti amin. Ala, kas na jackpot dyan si ka. Kat, adapay lang at tadagi dyan nga agasawa ije balayda. Adamag nakapaskil ijay gate da for sale. Ah? Ilako dan jay balayda, Tessa? Balay da Alfonso ko nam Wen, ilako da siguro Ay, bak nang gayam at talaga di asawa na Alfonso. Iso ka no tinaggastos iti da balay. Ay, isumot lagayam Ala, kaasimot ni Tessa Isong tinayaw awan. Wang nga raon. Ay na, nagmayat ka ko man na sidir-sidirin. Kapoy ti kinalastog na itinapalabas. Saan man langan, nakasimot. Ala, baybay amon lita. Di mon si Deren. Andi nga yan takit di. Nga oray kas di timpakpakita na iti kanlabas. No kasta, nalakon jay balay da Alfonso, Tessa. Uwan Lloyda. Iso nga sa balin tagi iyan ijay. Jay nakagatangan. Ay, good, kasanon ti anak mo. Anyat ko na ni Alfonso nga Ang ko pa'y nga nakasao. Tama ni po idi may di asawa na kat. Hanan nga nagparparik na kanyak. Hanakon nga pinag-anano. Kaslahan na kami nga mamoy ti anak ko. Good, jay la suporta ti anak yu kuma ti kamatem. Ang ko nga rodan nga makontak ni Alfonso. Anyan. Una yan tinagtungtong palam, Tessa. Ang ala, di ka mapukawan itinamnama gayam. Panubok laday ta itibiyag mo, mare. Agyaman na ka, mare. Kaslak pa yung lumnad itibain kanya yun. Kababain na gadyain sawsawang ko ini kanya yun. Naggapuam, Tessa. Napanak gimatang itiba doon ni bebe, ante. Nay, nagadumo dagita ginagatang mo. Naimbag man taad daing gatang mo. Ay, nalakala ang dagito, ante. Ta, sigunda mano amin dagitoy. Ha? No kasta, kayat mon tiwagwag. Kapilitan ta isulang matinala ka. Awan mat igatang ko iti brand new. Tawan mat pangalaki ti kawartak. Ay, ayun Tabi na ibayan na kayon ti ama ti anak mo. Kan saan na matgayam a kwarta tininted na idikan ka. Kwarta ti asawa na. Wen nga rod Kababain ti pakasarsarita akid to, ante. Mababain kadagiti tattao. Karkaro dagiti inis small ko idi. Ala, pagpampanunutang dayta, balasang ko. Daytan ta ibagbagakan ka idi. Narigat nagpalpalastog. Anya ngay ita, di mo ninamnama akastoy ti pagbanagan nyo nga agina. Ngam anya nga rod, napasamakan. At daditan, iso nga aklo namon ti amin. Ay, agawit kami ije probinsya, ante. Tama ba inakid to yan? No, lumabas sa kay store. Siyak, tikit kay taanda. Agsubli ako ni je probinsya, ante. Iawit ko ta anak ko ijayan. Katadakan ka dayta Tano siyak, okay laang mo't no agnaid kayo lata dito'y balay. Kayat ko mababainak nga ron ito nga talagan. Iso nga agawit kami ije probinsya, ante. Nagawid kami nga rod iti probinsya mi kat makitang tangda na kamakilaba ka nagdalos tapno daygatang ko iti kasapulan ti anak ko. Nagrigat gayam tagsao iti patapos ako nada. Tanarigat ti manglamot iti bukod asarita. Nagnakmak day dyan napasamak kat pagbababawyak iti kastaunay. Alakastan, tigayim mo, Tessa. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kan para ti drama ti gayemyo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.